Maumite ituri itiganite mena nyota wa kumateithia gutongoria aruna ao na njira nginyaniru. Muoroto wa arutwo aria mathuritwo ni gutigirira ati mawoni ma arutwo ni makinyira arugamiriri a macukuru niguo gwetha kihonia kia mathina maria arutwo mangikorwo namo. Conflicts will always be there with the teachers, with the administration. How do we solve them without anybody getting hurt? We have amicably agreed as the students' council leaders that never again shall there be school unrests in Kenya. Mawatho mamwe maria matongoragia arutwo aya ningi nimeketwo mogaruruku ta gucenjio kwa maritwa ma atongoria aria manyitirire iturwa itiganite anyiti itemi makiuga ni mararehaga ihingisha. At school level they will either be referred to as the school captain or the school chairman of the student council. At national level there will be the national chairman of the student council, not the president. Anyiti itemi matiganite ni matitirithetie bata wa atongoria aya gukorwo muhari-ini wa mbere wa kuonereria arutwo bata wa urumwe. Your leadership comes about when you say no, that's not the way to go, let's go this way. Shemania na Kariuki Gichuki muikariri giti wa atongoria a kaunti ya Nyandarua uria uroiga maundu maria athomete ni mekumukinyukithia ikinya inene hamwe na aruna ake. Akoneta gutongoria no to kumathomithia to leader to ithui onacio meko bado ni leaders to tumathomithia nao nigetha marehe change thini wa cukuru itu twanyita twa hamwe we can embrace change because tutingihota tutai nao. Nao atongoria aria mathuritwo gutongoria kanjo nene ya arutwo aya magitariria cioneki ciao na wira uria mekurutira aruna ao. Nitahakikisha kuwa nimefanya kazi karibu na wanaoongoza kila mkoa ili kuhakikisha tuna umoja katika hii uongozi. Nitahakikisha kwamba wamepeana ujumbe kwa wanafunzi ili waweze kuangalia madhara yake na umuhimu wa kukuwa na amani katika shule. Wina handu areherwo cira wita prefect nindirihotaga ati kumathikiriria ndirihotaga go on both sides gathikiririo na gathikio netha ngoka na conclusion iria kundeithia kusolve cira uyu. Arutwo aya ni maiketie ihoya arutwo makaheo mieke ya gukinya mawoni mao ari ta njira ya kurehe uiguithanio. Thutha wa kigomano giki arutwo aya megukorwo mena ugi wa gutongoria aruna ao na njira iria yagiriire na oho gutwika a Kenya mena uigiririki wona marikia cukuru. Ngiribotera Inoro TV de Nairobi, njitagwo Gathoni Wanjihia.